Makiri ma akenya matigitwo matari na guikara kurumirira mbura nene iria irathie na mbere icigo-ini ngurani guuku bururi-ini na gucungiriria hathara nene. Kaunti-ini ya Nyandarua mihang'o ya ukui irokire gutharara kiroko kia umuthi thutha wa gicunji kia ndaraca ya rũĩ rwa marewa kumomoka na kurugamia ukui barabara-ini ya Njabini guthie Olkalau. Thikariamu twakora ndaraca ni ndwiku na ndaraca ino iko ina wira muingi muno ta arimi iria mageragiria irio bara ino okorwo ni ta arwaru mageraga njira no magithi cemba okorwo ni ta ithuĩ tuma mĩcore tugeraga njira ino. Aikari a itura riri hamwe na ahuthiri a barabara ino riu ni moritie thirikari ya kaunti ya Nyandarua gwika mituki guthondeka ndaraca ino kuona yaya gutuika ugwati munene. Barabara ino ni ugwati munene muno inaguo tondu twarora ni turona ni hekiritwo macangi na hagekirwo nyamu cia borithi hakwamba kuhinga riu ndu uria tungiuria tondu andu aingi matiui bara ino no twoe handu haha hambe harehwo thirikari ikare ha ndagika ino ona utuku thirikari ihike ituthondekere bara ino tondu riu bara ino no ikwamie maundu maingi muno tondu nona riu ni kuruta iria na guuku tutware Karau ona he mirigo yumaga na guuku uguo no tuhoe thirikari ituhikahikira handu haha muno. Kungi na kuo kaunti-ini ya Kajiado maya ni mo maumirira ma mbura nene iria ikoretwo igithie na mbere. Aikari a matura ngurani riu matigitwo matari na uhoti wa kiamukira motungata matiganite thutha wa ndaraca na barabara gutuika kurumirira muiyuro munene. Hii barabara ina link mashinani na town. Saa hii ukijaribu kuangalia hakuna mtu anaweza toka sehemu ile kuja kuchukua chakula mtaani. Na unajua serikali sasa hivi imesema watu wakae manyumbani. Kwanza wajawazito ndio sana wanakuwa adhiriwa na watu wakongwe. Na kuona ona thogori ya mahiũ riu ni rugamite aikari riu ni moritie thirikari gucaria njira cia na ihenya amu aingi mehokaga thogori no kuhingia mabataro ma micii yao. Hii barabara inaunganisha Tanzania na Ilbisil town ambaye kila mmoja anapita hiyo barabara akienda Bisil siku ya soko. Lakini hata nashangaa sana kwa sababu sijui watu watapita wapi wakija kwenda kwa hiyo soko siku ya Jumaa. Kaunti-ini ya Garissa makiria ya family 300 matigitwo matari na guikaro thutha wa micii yao guthererio thutha wa rũĩ rwa Tana kuna. Ino niyo mihang'o iria yatinda aikari makigeria guthara indo ciao na kwamba hema kuraya na mucii kuria gutari na ugwati wa kiguo. Hatuna vyo, hatuna chochote na mahema pia hatuna, mvua inatunyeshea hata vitu ya kula hakuna. Tumetoka kwenye shida kubwa sana. Tuliathirika na maji, yametusumbua siku 3 tumelala kwa maji. Mpaka saa hizi watoto hata tujui tutapeleka wapi, mvua inatunyeshea. Aria twaranirie nao marauga thengia yagia kuria na ha guikara ugwati wa murimo wa coronavirus no makũrĩire maitho. Kwa sababu ya hii shida ya corona nafikiri kila mtu anajua kuwa hatukuruhusiwa tukae karibu, lakini kama vile mnaona hema zimeshikana kwa sababu ardhi hakuna. Because of corona, proper spacing must be done for all the camps that will be coming. All camps must be properly registered in order to keep the registers right so that we don't have. Ihinda-inĩ riu ruhonge rwa urathi wa riera ni rurutite mukana kuri andu aria maikaraga icigo-ini iria igumagirwo ni matuika na muiyuro makiurio mathame na ihenya o ta uria kwahoteka amu mbura nene nitanyitwo guthie na mbere kiumia giki. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Ngina wa Wandurwa.